Congress MP candidate Joy Ramingling aphan kangthum karni. Joy Ramingling MP Congress candidate aphan Bokajan LA ang kangarat kangthum karni. Somse barim lapen kang tangkhring aracharya song National Indian Congress NIC nonang keleji Lok Sabha election mati MP election along nang kachi toydun je phan ning kachi the Congress party pen kachi toydun MP candidate Joy Ramingling aphan ke ongdung araratum ning arong pen kangthum karni pon padu. Congress MP candidate Joy Ramingling pen kaning je pon atengke non Lok Sabha election ke padu hotke Congress party pen ongdunga vote pen pe hai pon pamiji pusining je pon lapen MP ake hai pen lepute ke thom district ke thom aradakar inai article 244 e pachun pon vek popu athe Congress party asong ja Rahul Gandhi alamchak ateng pen claim pon vek popu ta than pon news take report Time News Difu. Laban every worker, Congress worker mana jadi dia solo. Kita jadi senang ngobrol, mana sih welcome dan kalau non kita pun di tindri kami bangke nomination people, naso PPC campaign ke cek tu pun. Alu campaign ke lokal di bangke kelembom lo, party worker tu. Tapi sar nali jong se haideli puti karbeng long lapen di mahaso is karbeng long farman nali ko pilo ke krem paplang cengge. Number one issue lagi implementation of Article 244A Rahul Gandhi Ninja Law Nona Boy Manifesto long da bangko lapen di buang da election campaign Ninja di kanpo. Nah ni pia commitment ni papling po. Lapen number 2 bangke socio economy itu mambong ekdom rada ekdom sung piglo laso socio economy along bangke isi financial da bangke safety of life and property kadung we kai panta perupan epo lapen itu schedule area bangke karbitum si apor ka besi cepo itu binglong aso pasi kita kapre kai dum da right do sabno minimum ta mera dum mati kadung we isi safety along wanangi lapen ring ni kacing tur pana wasai klempon ai Tapi sar karbeng long termas konsil CM Dr. Tuluram rong hang don pusi tame VGR long le along of eviction kuri la so pura pilo dengan eviction krem kleke kupulo kali nali tu klempo klem po lalu mati kala none mandate ke 26 MSC constituencies alang tum hai thai lo kala ang pen 4 nominated alang tum lo 30 members House Autonomous Council Karbiang Long ke alang tum sedulu 4 MLS alang tum sedulu MP Nuweta alang tum long sedulu purde complete mandate rada tum nang pier lo ke claim tek nang tum lo tapi nali tum jose hai tele puti la bang solong le ke nali tum eviction ve gi masa na ai na teng kupi ma kedu rule teng kupi ma kedu la so teng peni la ke nil tuma party se tang claim tapi sir 17 non Bokajan LA X MLA ke hai tengdur MP BJP lok sipa ogun deso putha ke tepi lo kali tu kalau ke la political peni akhalan ke dak itu manong det kalilo pu parti pu adem joy pu parti pu do joy pu ha pu parti pu bang joy tadu ulo la penon melong ka BJP pen penangan atum kenang ke masung joy tadu ulo